and gentlemen, boys and girls, and welcome to another exciting episode of SafeSpace podcasts. My brother. The brother. Hey! Hey, it's a new year. It's a new year. But let me let people know. Baraki new year, new me. New year, new us. I want new us. Now when I get PC, be the fast. New year, new me. Kali bitsa ke freezing in tethat. Wa bona. E re ke ka. Ba kali bitsa ke freezing in tethat ke tshepe ka mara kompone tse khubere ke moriana wa sefuba ke panado. Nthonyana tsa o tshabeya ba ka le tshonyana mona le mane just in case you want to get personal. My brother. No representing that send the panado. I we are not alone. We're not alone. We are never alone. We're never alone. What's the crew? What's the vibes? Yeah, what's up, everyone? It's like, you know, like AKA Kenny, Queen of Crypto in the building. Queen of Crypto in the building. I'm mad. Hi, Kalibita Mpine Sofe, aka Sofe. Musabeti mwaka kubita Sofe. Oh, so Sofe is not your name. Ki nickname ya Spanish. Yes. Oh, Sofe ki fan. Sofe ki fan. Oh, Mpine Sofe. Sofe. Oh, all right. Muna. Ke bona ntho ya o sina ke tang ho etsa ne ke batla ka kala ka yona pele re tswela pele ga taba ke taba e go ya etsa ke inde e rini clocky dimbe ke clocky sho mo re ga ka marus nkata ke le so e wonzo za puzo so like every time I bona ngwana na mo tse ke tla mo clock it yeah it's giving why after night because e bongwana so wena ka la re like it re tlo randa te please no I never clock it ha ke tsebe nix a ka bona ke mo contract ke tsheta ha ke tsebe nix check it out like I ke bona ntse trend ga video late nah yeah ha no o wa plaster one yeah mona le ntho mo nana e etsa mone o gop shit professional ba sa go pointing yo like it's a red flag horebe ke re ke ngwana ena wena ha o etse bontsho gore shi batho go wena ka tele se go plaster wena please o tle red flag e gona red flag ba bona as red flag ke red flag monna sa tsebe na o etswa antsa shi but okay but tsela wa bona magatswa like it e hloka body image and when I wa pare why one batho ba constructions ne ba para di overall ba tsuba bibi you know but scammer overall kena shitinyana yo mona ya mona go ganta le sotho time bala sa bala ka headline yo ngwera bibi ntse bona come on ke ya para overall kena ne but ngase tsubi bibi la ha be ke o tsuba ha o tsebe ka go management ngo hlane project manager start from the bottom now start from the bottom now but o bone ka ke manager wena ha o bona video tsa no motho go panelwena o bona from a distance ji but o re hlapeng la be ke mo kwa ke tlame o hlapa ha ke hla mono nne le re na ke rata hore re hlapeng o kenyeletsa ba bang yes re hlapa ba sa so like o ka dile kae like o tsebe nna e re go vitsa ka sekolo ha ke ne ke le monyane ne ke batla ho ba le sona ha ke hola ka bona hore no man di tshele kankane you know like is it something you know ho tso sontso you know what ke batla ho ha end ke batla ho ba khopo ka lady ke tsadile ke rata ho ba le sona leng ne ke rata bo khafanyana so ne ke rata bo khafanyana okay itsana go ntse ka bona go bosole ke tla di oke so go ke etse tšhelete ka pele ene ke etse ntwe sa etsweng ke batho ba bang boyane ke be mohlala o batho ba bang ho no se easy but ke la ka yetsa ka re ke tlabe ke lo fihla o sa tsotelle na ka mogale motse kae e lo second option ibile mo kware hele ke qadile ke khobola dikoloi
ne ke etsa panel beatings mechanic Yo. ne ke sebetsa la butwaka so But when things go hona vele ke ntse construction in general yeah but pele ke qala ke tseba nix ka mosebetsi wa matsoa ke la ka dikoloi ka qala ka dikoloi ka bona nka loka mosebetsing wa matsoa ya ba ke batlela sekolo nahana o tloa bothabo o ikela kuthikwa mara motswadi ha nna o batlela sekolo na o bona o tshepo tse o na sena bodouta ga wena mokwatle o tseba nna mme wa ka ona santsa bona hore e ka nna ba sa lo le mosadi ne ke se mo What's a antipa ka ba? Isale check ambona yeah are you straight ke straight what mo Tena o jo tsamati le ngene pa ekeng bana okay so ke ikela sekolo ga fihla sekolong ya ba ke etsa thuto ke batlang yes ne ke sa batlo etsa thuto e tshwanang la butwaka so ka ba bona thuto ya construction ke batla o tisa ho yona bunyane ke be mosadi wa pele wa ba ka ga construction and ke ska ka ba bo construction management ke be ka hare go ka ga yona bricklayer yes Mara ha o kwe ka di position tseo tse management ke tsona tse di ka tshwanela ho. Ha di ntshwane nka se fiti ho hang o bone batho ba di positioning tseo na ba jwang le ha hla fela monna re yena ke o ka ga construction management so na ha ke batla ho ba mong this is why ke sa tsebahale ha ke batla ho tsebahala ne le Facebook a ke o kule ntate o mputsitse na ke ma ha ntse ha ke atuma ke nthono fela go ntse ke pushela lane ya na kwa teng ha e fihla ya go ke tuma ke tla tuma ho sa tsotelena it's after 10 years 15 years but ke tla tuma so hanyane step by step once we etsa dintho di tatetse tla thola go kena le mo sa keneng mara ka go sukudisa bontate mos someone because you make it was a cheleta how o tsho ba tsada definitely hana no tla bona o mo botsa for the first time at kalompona na o ne tsale ina ka ha ke bona le ba ka mahlo a tsika bona this one wa bua makunu o tlo thabisa re ma o tlo thabisa re ma sorry but ina ka ha ke but o fila banka tawo yore majita o tshaba o tsa hona iso ka o fila majita e mo tshaba o tsamaya ha o le motho wa mme o sebetse o be le tšhelete e re majita o tshaba le buiwa ka mogotswana o tsa ha o so tla o approach le tshire go tshaba it's giving some STI some khala ba di bona nyana marena wa mona motho wa mona ke symbol fela ha ke symbol it's because what's up with that woman like bontate ba bana ba sebetsang ka construction yes bana ba ka haga yona bricklaying cement bibi le hardcore bibi yona inzelete mo se ha o nthola ntse ke le ka ga bontate bao ha o tlo gona o ntlhalwanya because ke sebetsa le bona ene ke leveling ya bona yes ke tshwana le bona ke le ka mo le bibi so etlile but no not like hare ba judge but it's kinana hare ba judge ke tsele ba so ne ke ga bonta te ba mfeto o tsaba ka feta le shirida man a go sisi itsile ba tlo hey hayemo a go sisi wa hayemo do you join them ha ba etsa bana ne ba ke mosebetsi wa ka ntho ngwe ngwe ba etsang ke yetsa so a ke feta le ngwana le wena ha ga batho ba ke nna o qala go feta bona ba tlo nsala morao so like engwe ke thabetseng ke go ke la ka fihla ka thola company company ke sebeletsa bona ba MGP ha ke batlo bua maka ke sebetsa ha monate haholo and ke nahana gore ke a hole le yona go hona re sa tlo hlaya and e tlo hlaya 2023 hele ya and ke nahana gore tlo hlaya holo ka baka laka ene ke batla ho e bona e le hodimo mane we yana how to MGP ho hla bemba teng bo hlana ba bona ne man talking about but when the constructioning well not construction but that line of work holo ne ke na lenda le chicksini kam ai henda le chicksini go so itse bothata as a country I want to give
a big shout out to Hotspot. Episode ntse re shootela Hotspot bar and ke bona our biggest partner. And ho hantle haholo. As you can see later for la rona hantle. Le lona ka di 31 Hotspot na event e kgolo haholo ne ke batla go qokela ka yona. Di 31 tsona tse. Di 31 tsona tsana ke birthday celebration ya Nazo. Who is Nazo? The owner. Ne? Yes. The 31 tsana ke birthday celebration ya Nazo. Nazo is the founder ya Hotspot and the table sente di teng o sontse o tsile bonto like I thola di table tse ka ga tsona tsana wa bona. So bo di vevo ga pela rona o ka khona bo itholla table ya pele ke table for 4 ba o fa di VIP ticket tse 4 ba o fa le ba table ya 3000 Okay. ke 4.5 be table ya bobedi ke table for 5 VIP ticket tse 5 le ba table ya 5.5 table ka bo yona ke 6.5 e be kana table ya 10000 e mo fa ba table ya 8.5 yone ya re leng go yone Yeah. ana le yona ba ofa VIP ticket tse 7 le ba table ya 8.5 e be the biggest table ke table for 10 ba ofa VIP ticket tse 10 ba ofa ba table ya 12.5 ke 15000 Yeah, it's why we do price it since re shebana mahlo. I also until I know but it's an all white party. Oh man. General ticket is 150. Okay. VIP access is 300. But you know, guys, you know, company you have 15,000. You have 15,000. How yeah, don't want to cheese. I got to go white, no. All white. All white. Chicks. The guy is giving us a problem as a country. How? The guy is giving us a problem as a country. This is now that I am confused to another the chicks in Ohoka. Now we go. For example, oh, motho ke mo rata ngao. Yeah. Motho no ha batlo le fa nje straight ka bophelo ba hae. Like the guy, ke rata le wa le ka teng. O tshware country hantle motho. Ye no ha o tshwa kgethwa wa bona ha ke kgethe mara ha o ka tsheba tsena go mo kgetha. Yena se ke le ke tshobalo. Wait. He's not seeing it. I got to tell you, now man from now we born. How we born? Now get telephone. In as much as he's good at being against that the same. You know, I can he's good at it. Agapa paramenting ka paramenting thing ka leadership. But it's still as youth. It's blame. Yes. Entertainment. Ntshonza batjha eya. Nna wa tsa ba re ya ka ding ke ba tsentse ke bilaela le yona tabelo ba tla ya ka yona. O dula a sa ile le confusing yana tsena gore na mo emeng o imo kae o lwantsha tona golo kapo o emetse setšhaba no tseba ka ha ke mo tseba live ke mmona mabaleng ke motho a ikelang bolong ke but la ke qetetse khale se ke bone na ke motho ha jwang this is why ke reng ke amogata social media re fake a ka tloetsa bo post ka bo ne a batla o fluka batho ba Facebook yes we do that for content but live ke motho a sharp live ha ke batla go le monetlo wa Dubai mona thank you Dubai ka yena Dubai e moeteng ine tsamaya ga batho ba na le dinguko we are talking money here no ka paramenting a ka dula yes linna that one I support 100% ore ha le ka paramenting hona le di idea kapo di pheto tse leng gore di ka fitla di bile di tsela batjha molemo ka ena so na le Maria o re betona golo wena personally asa ka re ka tla ka paramenting go ka mogeta that feels never nanga mogeta la ka tona go le ke eme pela ga imona nang ka ba mo it's not seeing why am I saying it's not seeing why it's because Hara before one had to talk about police and everything I was with him I was the good season now o batla ho re ho nta the same you understand hana re la nyela mago no hey
ha tho jwang bitselanyana makgowa masehumong ha re ntate same a nna ke go fela bitselanyana makgowa ne ke le ka hore like ntho e leng hore o na bua ka yona on that live wa go in the ntho ne ke wa hopola bile in an episode I once mentioned hore I'm with him on that point I was with him and I am supporter sharp and then there is now now o lwanela go taba ya sekele ya go ha re je di sekele di tsela ha re je di tsela those kind of things ke ntho tse leng hore ha go utlwisise rona wa ya o re ha o etse spane but o etsa ditsela you understand ditsela di sa ka tshele ka batho utlwisisa man ha o tlotla o build a factory mo o go etsa firm e fanang ka mesebetsi o le investor e tswana hinyong o go tsela ile di pothole true you understand you understand traka tsa ha o tlo transporta ntho di tlo fitla ba mo fitla di first re tla America la kana two ha ona go tlo tla re ra tractor bo di influencer ka kapo batho be leng go ba tlo ba investor ka gana ha mona nang ka torope di pampiri ele fifi also ba tshaba tlametse go ba iketse mesebetsi dog you understand ba tshaba tlametse go ba iketse come on ba tsa bothata rona ka le ba chakeng re batla gore re sunywa mosebetsi ka hanong wa bond how easy ha tla rona re ipusha gore re thole spane if ever government e tlameha go etsa something re tlameha be re pushile re na le di business e re tlatsa mane le mane ho le government e tla invest business in how thank you jole rona re dula fatshe e bentse re ha le matekana ha re fe mosebetsi come on guys so now you are how you bua mala ke ka o tika empa bona no ke ka ho tika but rona re le batjha ha re batla ho sebetsa re batla ho sunya mosebetsi ka hanong ne ena se ntho etsa hala ye ate tika la ka ba dula ke tsa mohlala fela batho na kholo ntse tlo batho ba batjha ba complainer thank you trust me ntse batho re a drop ha kenyu metsi ha kenyu motlakase a go tlisa batho wa fa dijo o mosebetsi so like re tlo le re complainer so fact is go be investor o ye o re tlo ta ke investor in hotspot right now but the time of the hotspot and hotspot this is a place worth investing in you understand ha ka fitla mona nang go le ditshila go se mmoja I'm not gonna invest here so what the Matekane is doing or what the DSM is doing hona tjena nang is great work two le bone na maponesa entse December ai ka hana ntse o bua ka yona mara the greatest work ever ke ditlaleo tse ka etsa o di fitileng tsa batho ba ntse ba bolawa December di fetho 1 o thongwana o se fumana ka kotopo did you hear all of that le mons exactly le mons ne rena le modimo exactly the Matekane is working he is working ke bone post ya una le motho na ke le police I think what trend ka because ale motho maponesa mona maka jolo ka o sene le mo contract ne abare le tsara ha because tlabe ke le mosebetsi ke bona okay e le gore le 31 bo se 25 they are working ya bona ba sebetsa ka bona like good job mara up chika fela ntse ke hlokometseng ya social media haholo Facebook e senya dikelelo haholo hai go e etsa batho ba sena maikemelo once o sena maikemelo tle tla o dia Facebook o tlameha o eme o ikemela mo tshwanele nna tjena up chika no to voting him gona o ikemela jwale nna ke ikemela le this other thing I'm not against that chika he's just the center of everything these days yes you understand he has this thing who shift the attention to himself how he's a big influencer ka the country so let's say to the example ka ntho ya toka toka for sure but ha ke mo follow toka he was in a relationship with Horse they broke up then chika went to toka see that usilehe blah 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 and then toka broke up with another girl then chika was there again yes but come on guys re show ha ka yore batho ba ihlile bana ba le ka relationship kapa ke content fela ko ba bolela nda toka now you have to period ke batla ho bona tjena ha ke mo following ke bone ba ntse ba shaka post tsa hae yes what if to go fitlang ka picture le ngwana ne mo a flaitsa caption ya hae a etsa ba jol so why le re ba jol o bona batho ba face yes o la bona
Okay, Mara, what take I'm you when saying you get is, the whether they were dating or not dating, obviously, still has nothing to do with chika-chika. I can't come once o beya ntho Facebook ke ya go batho ba ekela yes ha o beya ntho Facebook go batho ba content ekela creator No, I'm a broadcaster. mara podcast ka wena ke content Yes. Tshongolo motho ka reng data to ka wane o sana le follower tsa ngata ha kala a hlaisa something like that o na le di follower ka podcast SafeSpace na le follower ga wa tlo ka side la data fleece tabeng ya data to ka so le ene o tsa the same thing ka ona le di follower tsa ngata ibile data cheka is trending le ba jealous ne because ha kala wa nthengane ya viral so o tlo bua ka yona ka ona So what you're saying is that Hunter, we are jealous. yes I am not jealous of you, my brother. Just do aluminium works and cater for us well. This thing but now is gona batho ba batjha ne Facebook mo e mong le mo batla o hlaela ne yeah e mong le mong o batla o ba di follower ka tse ngata ene ba etsa ntho tse fapaneng go ba qetelletse ba di follower ka tse ngata e mong o qetelletse a etsa ntho tse mo kenyang ka hare a sa hlokomele e le bana ba batla go thwe ke celebrity come on guys ba ba utse go go to the post Who's the post? Facebook which le post yona tla utsweya Facebook mo Facebook how to tse ke sa go tse post ha ke ipinga na go etelele go tla copy for a reason nna ke tla o qosa wa tla we use it ka se ka ntse how unique listen ibilo la hlahata I want to talk about this ibilo le bua ka taba ya ho utswa ndadeshwa Kim said something about Basotho bautswa the designs tsa ha and then ke lebetse na hana ke mangala go ntse le chika bana ala bua ka taba ya hore hana na itseng ba eng ha ba motsekisa kopo ya bona yes ya ntwe ka ngere wa o kusisi ke but una buile ka taba ena hore eng ha yang ka but in a sense ne so ha ke nana ona le motho o utswang yes hana motho o utswang if o tla o re honna intellectual property ona content ke nanneng ka kelelo ya ka ke come on hona je ha ke tlotla ke posta video tsa ka ne ke etsa ke sebetsa mosebetsi wa noko etsa and then e bo go tlotla go ba le ngwanane e mong a posta ene se ke ba bona ha ke tlotla ke ba jealous ha ke bile it's because motho eno o khalletse ntwe ne ke etsa ne le ena o batla ho etsa ena o batla ho fihlela boemo bo keleng ho bona ha o credit ana na o tege batla itse bongwa o batla ha batla o tega o tse bana na se batho ba pelodi yes ha ba se batho o batla hore ena a beka hodimo ho wena yes ndo se selwana la yesho ba itsa balo e maka ke tsa mogotso hao ke tlo ke tsa mfana hao fela hore ke beka hodimo manager ga hao mo ke re hela dugataka why are you that much le nana jealousy yo ha yo lo banna eating but then I look on his hair what's working mojita ha le jealous ha tlo jumpisa velo ka chele ha itlo etsa ibile lona la bua wa tsa o kampa bua ai ya ba mozuki la fela by the time o nwileng o tlo molata gore man ntona o etsang ke galle ene ke ukwa ke ba jealous motho eno tlo khona o atamela a fihla a o thuse na o fihlile jwa mono bala gona matšhong kampane go yela ngake ne go skatle o hlapa ka metsi a pink for what now ke utlwa go hlapa ka metsi a pink a ka tloa fela a nka picture on Facebook ha o tsebe ha wa mo etsa letho ha le so bue ba o fihla etsa something gore ntho mo le ngwa ha o kwale bofika ka picture ya Facebook yeah you guys believe too much you guys believe too much kapa a heke wa account ha o singe lebitso kapa a fihla etse fake account a wa account e Facebook yes like guys you guys I want to ban tho ke hlokometse ga thwa bomme account ya Facebook se kampa ka tshotjena ba ke ipitsetsa meleng account ya Facebook ha le yetsa hangata batho ba bangata ba yetsa o etsa account ha e get o span o kenyetsa password o tshore mmoja you understand hona le two step verification hona le there are many ways eleng go ka loka account ya ha ka teng including ho patala go ba verified you understand ke tse ntho tse leng go tlameha o di sebedisa o sireletsa but jwale lona le ilokela fela mona ntse le go motho e kile account ntse lo ka phone tsa batho ba bangata phone e tima fela ba o ba o lokisa ha phone e tima gore o go lokise mo ke a mo lokisa ha fika mano o go lokisa ke a mo lokisa ba bang okay ba bang ba create di fake account he well na nka thaba mpe ka bona fake account ya hobane I want to see if people that follow me are really that dumb
wa tseba ke nahana once motho a sa create fake account na e be lo bane a sa bona moyane a sa tsebe na a ka leka go senya lebitso ba. One thing about quality will always be better than anything. Thank you. As long as you're true to who you are with the content you are etsang. How now motho a ka recreate your part. How many accounts do you think they exist tsa Casper Invest? Yo, tingata. Je le Cardi B. You understand? Ne re bua le bona ke re Facebook ba ka letsa account go Cardi. Ba ka tsena di friend request. O buile Cardi B ka lo rena jwa. Re tsere bua mmoja bona. O solo Cardi B. Yeah. Cardi B. Ke bona Cardi B a tsantse na friend request. How shall I Ke sure Mpine se ba le bo more than 10. Ha ke tsebe nna. But ba sa ba le teng ke bone monga sa entse account ka Mpine Sofe but mabitso ana kopane le caps small letters ne. Ka ai se re le bangata. Yo motlela fela slide. Ke tlo reng. Nanga ka bona fela ba le motho a gopoga sa bo. Hona le nako ene ke ukwa pictures ak ba ding ka motho na di post a re ke ena ne. Ebe o ntsa bua o ntsa tsetsa batho a batla go batla tšhelete tsa hae. Ene nkutlise bohloko batho ka mora mono ka re ka ha ke too much on social media go re ke etseng ke thule e tla fela ene felle ha se etsa nna ne ba nna account tse pedi so like phone ka ba la use ke la use sa phone ba nkhothots che se point wa tsem so ke la use sa phone go tena nang a ba sebedisa phone ya a loga on Facebook so ala a betsa bo batho a ba gwaka bo batho o re si point e tsana bona batla o tlola tao e re bohlokwa e ja bohlokwa ba re save oh si point a le save oh ha no batla bo se tshela lo go tsoga ba go kela phone ba re kenya pin I had to I kenya ba go kenya pin la letsa la ntse bohloko ka motho na no so supera o so de kenya pin chipa hle o mona nga ga phone ne se ya ga ke le ke a o tshela ga mo tshela fele mona ke le betsi mona ke tsa ba mala le twa hlaba mo ba o hlaba ngwana ke ne ke mo fe le belo gona ho ke boyi ke motho a boyi hona ho like ana na go tla ke negotiate la motho a tsogeng thipa ana na go tla ke negotiate le motho a tlang ka ntwa go ga bole ka nkano tsena ga ka la go fela he wena monna ga ka la ga ke hitla ke bona ga botse ga ka la ga ke hitla la ya ba ke a go recognize le ha ona le ngwana hao ha ona le ngwana hao ke a mosia nna le tshega ka o se bele na go re ke na le contract ya le o hanga please okay ke sebetse ka two day bua sa part ke sebetse ka ntse balo au tele se duena ma go ka ba le ai what wena o nahana gore ke setlamo sa go mojita o ntse tsamaya lena ntja e hlaha kapo tsotsi e hlaha e be ke ema le wena ke mara ntja e gone ke mo o tsitse ntho fela nahana o so ba le ntja ke na le girlfriend a mo a ke o sia no se ke mo hlaha ke o sia go I don't want to ntse ke tshile ke a ema there's never a time go ha go le ba ba phira rona risking for ntse nyane ne ngwanana e ke ta go bebola ntja mono ha sa o batla bana o so khiletsa bana o so khiletsa o longwe ke ntja o sa batla batho ba fresh bo fizikela ba mo no ba tsa go ya gana amagalwane o sa rano o fihla o wela o tsomenwa ka pele abunyane ke ile ke balia o ka a ke nya plastic ngwana ke turn off o lo balia it's a new year by the way o lo balia ke turn off gona tsena ha go ke maitse monna o tla me o sireletsa because ke tla reng o matla o monna ke so ke so velo ke ya bona ga hlwetsa mai sina mo o ke ya bona ga hlwetsa mai sina mauto hore ke bale ye mo no need to protect so so e tla me be safe because what so o tla male ngwana o tshwana tsama le bongwaneng what for because kana ko eno tso sugudise 6 months ka o fela ntse ko o fere ka 1 minute ya ntja se ke tla me hore ebe ke a o sireletsa ho ganyane re se la se ke mo le ke kwena sensaga na bara tse me o ile me o se bitsa ka thata hore lo se bitsa ka thata ka me se bitsa ka la la ke na thowa o mo male tine se thowa o mo male o bara ka bonta te ba wa se bitsa lena mo fika ka la ha ba wa ke khotse bonta te ba ba hol ba batho ba mo 90s ke batho ba hantlampo lona ba 2K oh ke mo khona le jolampo boma ba batla maguzumela ba batla maguzumela ba batla bana ba no ibile o kosha ka ta thoma haeng because ba gentle wa tseba bodise se boetse bo le sa dika di brain o lo ba le ntja no ba ya ka tinyana tsa da wele lo ba le yes but when okay fine let's say how le mosebetsi mo wa how batho ba ba fa treatment ya go mme
motho a mme o le mo ke ba ja kaofela ke nna motho wa make like ba fa treatment eno hore stene sena se ka nna sa mo imela ga senka jalo o tsetsa ambo what are you doing ke a sebetsa batho content mfe ke a sebetsa ke mo jetse o tse ke shwala ka bapiso ga tibend diteng tlo hlola tlo hlola fleazy go be stene ya o ska mo balella hle we na ka nna nhlola ga burikile ke batla wa tala go se beya teng ka se beya but straight seo ne wa bona straight seo ne se ka sa nhlola ba nna wa jwala very interesting wa jwala ena ebile ke mano mo go ntshagile mo ya go ne teng wona mo like how go le bo maji o go ke mo too much how go le maji tankang advantage ya how because o sebetsa ka thata hore ena ke lo mo hlotha ditšhelete ba try ba bangata but ha o so etsa le gore ke wa le mo le ko gobane le inbox ya ka Facebook ke ya ka ba one le one bo after 3 days ke postela fela ba don't so araba that's a problem o tswa ka gona ke na ka mogala go bothata ke bo ha ka ta o tswa ka gona ke ya ka bela mang don't reply reply your man only a ke re mme wa jola o reply monna ha fela thank you mara se monna hae kwana wa jwala ge ke kae le nna ke dumelana ge ke kae a se monna hae monna ho ste o di botsa tshwana oh bathong ha na re tla mo kenya reng okay ke tla bua le ke tla bua le ntse re na le chance ntse re chance ntse le teng ntse re na le chance gobane re thape ha ke botsa ba ke batho ba sebetsang ka mosebetsi wa motho fela motho a sebetsang fela once ke sa o bone hantle nyenge una le this girl happy ka ga kuta mo ke ngwana ne o kuta mo o rena fle dating o tshwara matsoa ha o re se ding thank you ke nna yeng ha o ka tsole bono lanyana le se dura ga se type tsela ga le thata wa o tla monna ke monna ka le guys la tseba hore ba bang ba rona once o sebetsa di officing o le monna nyana o swaka how type ya tlilo batla monna se batla monna tse ba go tshwara tril ha e duma ere a ska qhoma ya morao ka o phoqa mpene a ke bohala mpe ka digile ka digile ana trili ke botse ke ntane re ha ntse e force ke yona Hey, just speak it. Yes. I thought you wanna cut it. Well, how feel mosebetsing wa ka? Putsa. A o ntse ya plaster until ya etsa ka ntlola yeno. A o tla etsa simple. Ke jona na ho duba cement. Ba ke ba ya cement e buima. Yeah, obviously la me baby. But o go era bonyano betere. Mfana ka lesedi. A o siona na ke na ga hloka generation e tshwana le ya hae bophelo. Since ba tata. Ke na 2025 we have had enough ka magudzumela. We have had enough ka di gold dig. Go re be re le fixing bricklayer. Ne ba opela tokola go batla mosadi ya tlotla ha hale ke a go sisi a batho yeno na ngena wa mmono ga ibile santsa ga ta o mutse ma a o itse wa tla sebetsa ka a o batla Bernstein mo tsore seng wa di pharmacy nyana e leng go ke a khusisa na bana ga ta tsheka tsheka yes aluminium you know bricklayer you know it's o rata bana ba sebetsa ka ntha it wa bona pele wa tshwana ka di office ka di office batho ba di physics ya haya ke le tsona go le tsona le thata ka gore ehlile le ntho ala e etsa Wavy Santana wa tseba bana wa tseba matswano a thata matswano a sha moshanyana a thata ne potsa ke tloza potsa thata o bona o motho o tna mo di overall ne ya Spanish ha o ka fero yo banana ba bang banana o re e ka nka o ntsha inbox ya ke banana fela sometimes mo kwa re ko khalla ke potse ke motho o nkgalla ka tsile jwana banana wana le mathata ha ke tse majita ha da banana ho majita ha je banana ho I had banana ho ha ke tse no ha ke ta ha ke na character tseno tsa bo lesbian ke shapo ke straight ke a loa ke kenya manala ke tsa wa tsa mona twa tsa tsileke gana le type tse pedi tsa banana on the shoot now ba le ke o vitsa yeno ga mo header ga mo tlapent yeno ka mo fa dikgomo no skanya ke a shotsa jack mona o tswe e sala re bua today ne e sala re bua ha o so bui ka chelete
ha o so ka next mara type ya ke motho batho ba utlwile ke but subsidize like subsidize batho ba sebetsa ka mosebetsi wa matsoho leng ha fela ke fela botenya tripi ha o tsotelle na o motenya o tsotelle ha fela ka ba le hip tšhelete yona tšhelete ntse ka tla thola mosebetsing wa matsoho ma ene e ngata o fetene le nahana guys ke no le kusumela 10 hour allowance type ya ke boma type tata flize tsa thabi tsa ka mo type ya ha o boma type ya na ke ba tsebe ke tsa fela go ba batla tšhelete re ke ke fela go ba batla tšhelete gore na ba pinki ba khubedu ba green ba jwa type ya ke boma type ka night and type ka ke motho hanga tan kae ke chinchile o tsa ba ke ka ntsha nyo ya nyumi but ke type tse pedi tseno re na le type well ile dingata haholo re na le type e leng hore this one re ka re Chirena spana ka thata, she's a hard worker, e ka ba mosadi, and we can actually build something. That's the girl e leng hore I think the type di thao re na le mone re tsebang hore tlamo mo budget meriri jwala lo ba le jwala ya thakankane wa kusise ate please mo ya no hae o veng e mona wa hae wa mahae yes o tsebele a di janga le ka o tla tsona la o siro sebetsa ka thata o tseba ho ya sedibeng o tseba go la patsi o tseba go hloko go la o fita ka tlhoka ka ntate re ke thome maotwana ke no o tso kentse di what you call manala bonyana ke na manala ke na dintsi also few manala o dintsi afi okay manala wa ka tile ke bona on Facebook ke ana se tsa tsa stene ne kana go ya teng ka nya ntho tsa tene makeup a sentwe ke beng ho hang a wena ha o hlo ha ona na go tlo ba makeup ha o hlo ke kenya manala jwalo ka batho ba ba le nna ke be sharp ha ke khutlela spanning ntho ngwe le ngwe ya tšhentša ke khutlela mosebetsing wa ka ene se ke tla kenya December hape manala symbol ke leo wa tla manala o batla data o batla meriri o batla allowance leng hape hana ngwana tshotse o no ntse hey chelete nna ka se khone yo batla chelete so you see so Oscar banana ha ba ma lesbian e ba ma lesbian because hona le banna be leng hore ka nna ya ba se re hana ho fana ka chelete re le ba no ke tlo buela ma lesbian hona jen Oscar ba go hlile le yo bateng like no show this podcast about gold hearted o kule na bile lesbian ba o ka motho ha hlalona no hona le ya lesbian like so o hlele lesbian but then ha ba lesbian because a sa thola motho mo fanchalete because motho lo ka dilo jo ditaba bana ntsa le monyane sharp mara nata ba go boholo ba lona yo ka bana ba bisexual if you say that ke tla dumelana le wena because na ka rena I'm bisexual ntse ntho le tsameng ho utlwisisa ka ba lesbian lesbian means hore you are against the law ya hore tsameng o ripoetse ngwana ho itseng na lesbian na le bana hala o itseng ngata fale yes exactly yes being that means you're not there who are you to judge who am I to judge yes I'm nobody but let's get if kila o skene we ke khalla o Sofe o gena guy o tlo iska o santsang khalla a ba ga mmoja ke bona o itse ba batho ba mmoja ka ba ni se di life o itse ba batho ba mmoja a ke mmoja nna nka be stena o itse ba batho ba mmoja bele ke le wa mmoja o batla nyoko ne we ipatla nyoko o se o na le nyoko so batho ga ke na yona wa sebetsa ke tsana mo dajo je ata ka ba nkeng o etsala mo 50,000 nyana memmoye o kusisi re ntse re na le di savings tse yang go ma 100 and mamma so far so to fela o tse ntse ne le buang ke di blessings ne batho construction I receive chalete ya mara ka construction ding ya buana ha re buana ha le ba money ha re na yo okay you have money enough for you ha re na yo you have money enough for you wa thabisa a ke re bolelo lona le inbox ha ke tla go iteng iteng mareng ha e re ke lisiko ha ke na chelete empa ke tsana le chelete but yona ya estimation ya batho ba construction ho tswa motho a qalang a fihlang
o fietse title ya odimo o ka re di-range tsa di-salary di ema ba I can it. ke nana le se di ikopanyetse ga ga gona o kgola bokae Ha ke kgole lo. Ha re na o kgola bokae Ithopile mo. Ha ke kgole. This is why ke reng MGP ke batla ya hole ke ithopile. but what e bo rena ma o ikopanyetse a ke go jelo tso mona o tla o buo ga e godisang ga holo ke MGP wa bona no di bo ya ho MGP Ona ke ke mosebetsi testere testere ko ona o etsa ntshane ka ho dila ka hare o etsa marulelo ke finye lo E nngwe le nngwe ya ba etsa kgodi. di-ceiling E nngwe le nngwe ya kgodi. Kgothaletsa efeng nna E nngwe le nngwe ya kgodi. kgothaletsa nkgothaletsa efeng e ngwena ke Go dula go shebelena re tsa. Go dula go shebela bonyane o be foromane. o fo mane ke mona ya ka nyere a dula ga sheba mara o ja o feta bana bantu ba shebelletse ka na Hobane ngwana hana vele. a sa bula se fela o shebe o tlo buziza o tlo mosebetsi me lo ngwana la motho a dulang a shebe o tse motho ena a dutse mo ba wo o ja o feta batho ba batho ba sepana ntse re le ka hotspot ka mona nan ke le sedi mahlwane the episode ntse le sponsored by hotspot bar so make sure la tla hotspot e fumane ka tlasa Pioneer Mall e ka tlasa Pioneer se ke leng ena Pioneer hantle that is where we at brother the brother and hotspot is very fancy very fancy ba tshabang di khophi mo ba usang di phone hotspot is a very luxury place yes my brother the brother I have a thing my brother ke ke panado ke moriana a hloka guys le tshonyana mona le mane ngwana ha stressa tshira ha yo stressa to go ngwana no ambidis o motlisa office ya ga ka boreng ya ga mang ntshae sebeletsa ga rao ntshae o tla tswa ga mono a hlaboleile no a hlaboleile ha go brother tsape ke sa ona ntse sa re ke batla ho botsa yona import but since ke bona ga bangata today ke batla ke re tlo ya ga ba kaofela okay you have told me stories ne and ke batla tsa sila o convince tsona life ne what's your worst experience worst relationship experience or worst relationship experience worst relationship experience like what's that relationship o tshon fela ai da nka be ke sa kena mo ai now I think for me relationship how lo lempe ha ke tle regret e ba leseng ya re ba lesene relationship e ngolong e ka ke fitlang ka ona ke lesene fela vele ke manye o ngola o hlopa an hlopao a nyetsa ntse botloko ka pa relationship ya rona ba relationship e o regretang gore o bekele ka ga ne go nga hai this one ai kofela ihlise ke le shapo ke le tshena kaofela yes mutho vang ho le hona tse o ba ha o le ji haji o single ga single we don't like to the people o single ha ba ne ke la bang be ke ne yes o di shana ka ta single ha single haji ha ko single ba mo fa proof ko ba Sofe ana na rabele ya tla mo fa proof Why batho o tla mo fana ka proof. Tata le sedi ke mfana ka kukwa bohloko a holo a bona ha sa ntshepe o single ana la je ka ta ba toka ana la je o single le poster photo ga ke meta to ga ke mongamsisa monate a kalo AI ga ke mongamsisa monate a kalo o tla e share Ko ba wana picture. o ba le ka pelong di balla ka pelo gabal personal person mo don't want personal ya pelo ko mo tla re ba le ke personal person ke ba ntu no ama o re ba le thusa ka ga thusa ka Bana motho mo tsapa na o etsa no. sure o ngwana ka ke o rata wa utlwa ena o Skater ke ne la mo. fate tia fa ke so e ba dile kaofela to mo ne ke paragraph e ka na yes ma ta go fa ke no wa jola mfithu ntsa personal sharp mme okay relationship ke langa kena ka gona ha ke sela bile relationship ka pa ne le dlala ne ene le hai wa tsa o ka thola go ntshena nang ha ke shebile relationship mare empa re se yes yona nthunyetsa le tsenga ngwana na 20 nyaka yes ngwana na 20 ko vengwana ka tla di ice
a to no ditenya ka po ba bangata man be specific ala trendele Yes. ala trendele Go fintle ska sala. yalo no mo meta life for Yes. Oh no, let me tell you ne. O tsela pele. Ai re ke no tsela pele. Okay. So one thing about me ha ke tse skhotsile batho ba babe bokgotsi ba ka ba batla so ntshetsa leng ka hore o tla ka bana le nna o le ntate le sedi o bona ke le mmo tate flezo go twa mmoje so I don't know a bona ke le mmoje ne Manje hopla e ba bokgotsi ba ka ba fihla ha mmoje e ba bokgotsi ba ka ba fihla ba bona ga hai how she was kicking I was kicking o shapile o nshaba so bona ke se hantlenyana so like hangata o tla tloga go thwe ke ditang le bona ba fokela bo ba fana ba ka ne mo ba ntse jwa re yeah ke di so ntile ke leng etsa ne rile khovung okay so you go ba le motho ka ne go Sofe title ne mara le ke nka re jole ke na le mfana ka ga kena wa ntse ba ha go khovung ka dibeso so go bo bat go fel getine o tine shorts ke tla 60 pen ke tine mini skirt ga ke ga kena so like ke bona tsela mo shabang ka ona sa motsebe hede go ka bo hloka mareng ke imaza go bo bat ntshepe a ba hlobola a hlobolela mo go tswa ke ga tsetse ke so na go no meet boyfriend ya hao wait mo go tsona le nyash na a se leng ya tshaka o shi mo kgatsa le mogotsi wa ke giving like body ya high emoji of the how a no ntse re tshwana ke eng ba e fa ba le ke eng ka hi I don't know almost like museo oh the guy ke motho a into melanin ska mo blame sometimes maybe ma gona batlang ho nna ke se ba rata fa ga ya thurata ha tshire ka mo no yeah because ntana etsa ona ntlokela nako ne ebe ha majita mang ebe wa kwata like na se batla go kala gale go tshwara le bo babedi dance with us so hello tsena ke angala so like into jalo that le sedi wa bona fa go bona a mo kadi kala ka polena le pele hona le polelo e buile pele ya o itse ha o etsa bang ha ke tla dumelana le ha ke re ntshongwa se le relationship ha go se fe ke relationship mara re fe title nna ntho e buile pele ditse that please ke a utlwa re fitile ka le re tla me go fete eno ha Sofe au Sofe wena ke sho butlo le monke 50 it's in ka mo sebetsi zinga it's in ka mo sebetsi dilo wa tsa hao 50 ba re ba go o tsebe wa kwala wa 50 fetwa type ya tepe tsa kwena 15 ke o ma 15 sontso ake ke 17 ko ba mpotse no mata o nona lo potso hona ne ke re na wena ke sho go ke sho go la tsena se betsa ka thata ka hona le ba fana ba o phutile man o ke sho pero thola eno go lena la pero thola eno a tlonya hona le ba ile ba marinate na o tlo e kenya ska o bua mabitso gona ga to ka bona le batho ai nka se bi mabitso a bona ha ke ba hai ha o sa ba hopola ke ba tsafa ne bona ba nsentse pelo bo enzi hai ba wentse se le mfana bo ka feka story sa how experience le ngwe fela MP a ke batla go tla mo go fitile ene le lesson ga batla o tsene go batla o tseba ke batla ithuta ga le go level ba kana be ha le so kopane le challenge tse jwalo ke batla ho utlwa tsa hao tsa sometimes mfano ya gona lo ba depressed wana na di metsa la le mong wa bona so like le viewer ga ona le viewer ga ile gore ka nna wena na di metsa la le mong a le mong e ba depressed ba ketella wena ga fe experience le ngwe fela ha mfano nang una nshapa ya wa shapa mfano nunu ona cheater ya wa cheater ka bona ba pala la bana ba bang no hona le bo mambu feletseng wena wana ya ke sho go hela motho monate ke sho go hela motho monate wa tseba ha go la kile ka o hela o e khutlisa and ha o tlo e khutlisa monate banana o tsebe nka o tlalla wa nheda bo ma 3 years bo ma 5 years na ya ka ya letsatsi fela o gila ba relationship ya 5 years ya ba ya cha yo hela 3 years ya ba ya cha hela ntho tlhokwa kalo 3 years pena kwetelele do ko la hletse ke bo motho a hloka halletse
go tswa ke shomo so mo re ke se boanda wene bana le le rata o reka blind ka tsela e mo ke ba situation e ngwe go chirise ntse go manere monna no mo hona ba ne ke le teng mo anda wena he teng ke yaka wa itse ba sa spending ba tla fitla mo please ke sho ke la ba mo kae wena ngo bethe banana e bilo thabela o spoil wa tseba e re go qoqele na banana ba betcha leveling e jwang ngwana na ha to betcha fela sa o rate yes the more o mo kwisa mohloko ke le moantsa sa le gato ntse le theoa ha tlo o jwetsa but mohla a etsang o tlo wa ba khathetse ene mohla a o siang ha o tlo sia kwatile mohla le leng sharp tlo betsa fela rona ke khathetse ke o sia ke etse sa bila movie lo go sa khole iputsa jwang ngwanana o tlo o fihla a for bo let's say Friday ke go bona o tlo fa bo ma 5 clipper a tsa mo tshwara di drinks le majita ka setse o tlo iputsa 5 clipper ka setse ntheo o tlo iputsa ha ke se etse ke tsa mohlala ebe ha o bona bontho ntle ka shopong hla o e rekela motho wa hao ha o tsotelle na yena o spenda jwang wena yena wa mmwetse but once ntsa o etsa ntho tse bohloko ntho tsena di sa hlola di etsahala by the time o batla go mosia go hana tlo hlokomela hore ihle mona ke lositse motho lona majita le nana gore le re tshwere boka something yana ha re le rata ha o sia fela kona o tlo bona gore ke lositse motho important ene o tse ngwana na ha sa hlola a o rata the way like so hona jena nna nta be etsa la ke gore lone le lose di feelings ka nao ne o emela re nke 3 years pele ne relationship pele o nhlala kana go ira sa go like 3 years mana but motho wa mme a keke a o etsa ntho bohloko so mo etse ntho bohloko wena o tlo etsa ntho bohloko pele yetsa nna le yone ain't no way yes wa tswa e ngwe hape ke ha le tsebe na le batla ha wa tsena ba batla yes ke ngwe ya taba tse leng ho di batla ke ntho e batlang ka relationship okay fine monna ka sharp o sebetsa ka thata o se itse batla monna but ke ntho ke batlang ke but literally what do you want ntho e batlang o batla be monna jwa ai tshwanele le please tsena nang anta sebetsa ka thata bricklaying part time a go sitse a tla di broadcast mona nang a bua ka banana how he likes o go sitse ra I don't know mpe go ke batla hore a haga banana ba tsama mo metala ga men just because ke content creator but with a bricklaying o sebetsa ka thata o go sitse yo ka go bisa jwang intele ena the type of girl eleng hore not girl man eleng hore to tla okay fine I can do that o batla monna jwang o batla be wa how fela you're the type e baring attention nah I don't share una na how to as long as na motho wa ka angatane amphanako communication le sharp bele banna ba sena nako bana le nako bana chele banna bana le nako ha ona motho e lore o tlo tla go wa o rata but asa ofina ke hana asa create nako wa la ka ba too busy nako yo like about 10 minutes yenu yana le wena e sharp guys you know gona 10 minutes ke nako e ka ne se ke tsa mohlala for motho mo ratang e nyenyana ha bohloko eng 10 minutes o tsebe one ha kala ke bala that 10 minutes ke na lo is the 10 minutes I have away from Spanish sure is the 10 minutes I have away from being me fela wena deep down o so nahana motho mo ratang ne o ka se mo fe nako no ha re ke watch ako besras I think that's what I go go watch nang so rate motho wa tseba e go fa experience ya ka bona hobane ke la ka ba bopio sena se ke na le tshileng sona o entse ke motho ne so why o hana nkere motho wa mme o ga tla o etse ntho tse bohloko ke ka baka la hao nna ne ke sa mo etsang ntse bohloko so ke ha o tsebelletse o tsebelletse ke mo hera ke sa tsebe ba hantle guys I used to be a lover boy back in high school agora ke khalanga ke rata gore camera bere wa dumellana le because he knows I used to be a lover boy you understand I used to be that girl that guy you know hore ona le stock go ha o rata mosadi o rata chi ne
Ha ke tlo Ba ke tsa banana mfa. ha ke tlo re ke sure because ke high school ntse o kwa lo. No, mara ke se sa sa re thola di first love tsa rona ke go hona ding o kila ebe di a re cover Ya ka mampapa. bohloko eh ke di first love Ke di first love. O kila o rata ka pelo ya ka dutse ke ntho nngwe la utlwe ka ona ntho dutse qokothong da mfana motswadi a o tsholele mfana ga o betse ka nama e tsama le drumstick rice everything 7 colors au maruto di hana o thowa au ngwanana ya nna bile ke kwatile ke ngwanana a ona ngetse vela high school mfana au o itshela gore nna ne ngetse vela high school vele botlhale go motho a lenang ka pele o tsa thabo botho ke di come and continue bana ba leng hore what thinking vale what thinking it's a metaphor guys I'm using it for bounce and come back you understand but hona be leng hore hle bohloko bana ba feta ba bonyagela fela ka ta ga ta ba khuke the come and continue I'm that guy I am that guy Nthokela ka moetsa yona ka mogamo a ke la ka moetsa sefefo o kusis la ka moetsa sefefo because I'm capable of that la kusis one ntola I bua ka ga nana gore wala o itseng banana ga ba tshwere somehow o kusis in as much as ntse le banana you are very 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 weak and there's never a time like abana hlola ban never it depends on manana it depends hona le bafana ba ho tsenga di conflicts hona le mfana ho tsenga moto wa Wena wa sambisa o hotse ka conflict. wena ke di dai go tse guys go batla sheba camera ho tse ke conflicts do I look like that ha o sa standard chance ka bokhutsana ha o sa standard chance ka bokhutsana nna ke soft ka letsohong wa tsa bana tsola ka hangata o ne ke la ka sebetsa le ntate wa ka lapeng wa tsa mathema ke a ga o sebetsa thata e bile tsona ka hare ka mona le hlaha Dizo mona tse tshumo O tse ha ditsebi yes ha ditsebi the fact is there's never a time le tota le ba botlalo go feta banna yes le ga ba botlalo go feta bashanyane se mbanna there's two difference le se di a batla ga jola bana ba 10 le nna ba tla ka jola bashanyana ba 10 o fela mamu o fela mama ba sa itse why o tlamelo go be le motho a fela Maka le wena wa fela mo butle come on Chama boetsa high school di kae ona Chama boetsa high school di kae ba wile Chama boetsa high school di kae ba wile Chama boetsa high school di kae I'm looking at the one behind the camera ka take tse pedi Chama boetsa high school di kae bo buti ba yona re high school bana ba tsena madikgwa a khathueng no yes le bona ne ba la yetsa abe skinny nya di horenya o bona a kwala tafisi wa tseba ke tlo go ba kae ke tlo betsa nnete Chama boy at high school ne le Chama boy high school because ba ntse bana le support ya batswadi you understand motsalo na tsa mogona mo rekela bodigwe ba school so ona na motho tsa Chama ke chelete ebe obvious so ela re gona ga rata hona jena ona ntse ke tang ho ithuta yona ona le inele Chama boy ya high school ne anele mo a di Chama boy ke jole bana ba jola the type ha isa le type ya bona ke mo gona sang ka bana ba 14 because ba ne se ba mo phamela o senga ba 14 sa basas Keza o senga bana ba 14 bana ba 14 I can smash yes but not date ka tshwaro wena ka tshwaro wena o tla tshwaro le re ke ntse go ya motho ha o re tla tshwaro please that's how well oh banana ba 14 as in 14 years old yes oh damn I thought you were taking about 14 girls sorry but yeah I can still do that there's a girl is she 15 or 16 ne e ke motseba ne ke motsibile well o ntsibile pele ke motsebo ne ke motsibile ka tshireke na le yona ya bogotsi yeah ha ke na banana ba ba gotsi as in our parents just somebody I was playing with at the time I'm vetsa go kopana le ngwaneno a monnyane e reng ha bua ka nna e bo thowa fela understand like for example ha bua ka wena o thing o thowa fela o thowa fela like hare abuti fleazy hare ndate fleazy fela le mo di kae she's 16 ha bua bile hare le fleazy o thowa fela le bitso mmane ka tleo tena yeah mara wena o tsolo mo go lo fleazy hle
ntse le moholo ntho eno ke re I'm very young. Mara le teng ke ntse se ke hlokometse ya bana ba bo 14 15 16 ba ukusisa eka se ba le baholo. Yes. Ha ka tla ntse ba di etsang ba bona se ba le baholo. Bona so fashion endo. This is why uso bona general ho notletse bona General ho notletse bona ne. yes O bona idea ba tliswang ya ngwana hlileng ka was it 208 hi how do we like this with the fashion I was like 208 ngwana 282 le mo di 16 yeah somewhere around there 17 16 mara mmela bone se le moholo le tla bomba ke ena yeah le hlabo ba ba retisa diphoso bothata exactly ba retisa Agere o tlo ya ho motho hobane o bona le sharp ene le mmelo wa hae wa thogo yane abale motho le monyano wa mmona hle le yena o fitla wena go monyane wa hana ama wa mmona phanda bana ba khutlisa how you cannot how to sheba motho dilemo tsa hae ho latela sefahleho sa hae che hona jana I look 25 26 but I'm 17 Katla so guys ke batla go tla ba fala again handa then let me ke batla our director I introduce this game now director the brother it's time for that game it's time for that game it's time for that game So on today's episode, aware guys cheese. Smash Mary Kill. Yeah, Smash Mary Kill. So please, I have Batwabarago for you, ne? Okay, man. I have. Kopane hlebe The personal. yes I have Muratu, ne? For the first one. Okay. Marato fetsi mela marato ka marato a sane No, Muratu Mabatwana. Yeah. Then I have horse. Okay. Then I have. Is it Kiabetsui? Kiabetsi na le teng kwata face mapeshwana Yeah. Okay. So Smash Mary Kill. Smash Mary Kill. kill ka boy kiss Smash. I want to start with her because we get the little guy, ne? I would marry her. She's a very nice content creator. nale Kinana Also I get a housewife mo. I got housewife emotional because what's on my high. Can you say my Yeah, what's on my high. mahaeng kae Like she loves also that side. tole ke Ogata. maitse batho ba mahaeng ba khona ba le housewife One thing I know about her, one thing I am sure about her, batho ba mentioneng ba ka pheya kaofela ka pheya ka hlokomela ha rona re ratela eno re be housewife Okay. So maybe housewife. If I come on, who do you have? House. Can I get like I? Maratu. Kimoni on the episode, yeah, the main cycle, ne? She's a very nice girl. I would kiss her. You know. Smash Mary Kill. Smash me. Oh, it's smash. Yeah, I'll do her. I'll definitely do her. Definitely do her. Bobula holes. I will see an alo mobula. She's gonna very old. She's a dope content creator, but Not for you. not for me. She doesn't even have to be in my category of choosing. Oh man. Yes, brother, another one. Oh Sofe. For Lesedi Mahlwane. Okay, if one. I have Tabeling Dumela Moratu. Then I have okay, let me think. Lerato G Chawana, do you know her? Then we have who is the other one? Her crush, Swinky. Swinky, yeah, Swinky. Scratch. Gore ke mang Dumela Moratu ke Swinky le mang Crasha how yeah. Chawan. Yes. Okay, I would deep down nkanyala Chawan marana Why? nkanyala Swinky mfile Go hlantha thank you. nkanyala Swinky Okay. ke bolae Yeah.
ke bone Moratuja. No, Moratua, she's not on the list. Tabele. Ke smasha Chawana. For the ladies, you got that. For the ladies, re ke botse Sophie, smash, marry, kill. Na. Let's do it. Na. Fleazy, cheka. Obvious. I love this. Smash, marry, kill. Ke manyo ka mo smashang fela ke manyo mo nyalang o bolama. You have me. You have that guy. You have Chika. You'd marry Chika. Okay. Oh my. Was that not especially key? Hey. Baba Betty, you Was remember that not that? especially choose carefully. Choose carefully. What's up, Gamulaya, man? Please. Please, Gamulaya, man. Go special listen. What's that smash is literally At the pause. Mama, I can tell you smash. like who do you think? What's that? That's it. Smash, Marry, kill. So if you say you want to smash him, that means also decide. It's another winning point here. How so? What's your physique? Yeah, physique. How we tell Physique. I am very flexible. I am very flexible. Ne? Panado. Muriano Show. Stress reliever. Plus listen. The dream maker. Listen, please. So shade feet. Okampula ka. Why? Mara le teng go hloka mabaka a hlakile. Yes. Like you would give Ka hloka mabaka a But hlakile. then I go to itukisa. Because I go have Okampula. That means the next person next time I'm going to show get more lukisa as Kampula. Ne. Oh. Ke motho a buang ne haholo a fellwe so nteno ena lo turn off Why ka nqeteng why? Ka nqeteng why? when I go too soft kuna le So how ga te buika ha ke so. o kwa ke reng the reason why o too soft ke hloka motho a hash ka hana e re ha ke bua le ke utlwa ke monna hape wa tsa ye hape ye nngwe ke complexion ha ke rate monna mosehle I don't feel like any of us ha ke rate monna mosehle How are we, man? o kwana ke reng o tsa monna mosehle ha o amanya o tla bona ka o smiles ko fgalla fela ke sheba kwa so o tla me be black e re hi ko bona monna no kwatile o bo fufulelo ke bona o benya What when I buang en go ka babaraka today was saying ona na la usiana tile ne splash baba ne ona tile so I was saying on a dark so splash is like I wouldn't date a black woman because ha ke fika ga tlo sina light se ke tlo bona ga mahlo fela go di tshire tsa tsidira na okay No mona ke nahanela bana. monna ke monna ka Ba bo go ntsana batho ba Ai no mona ke nahanela monna bana. motho ke best A te batla bana ba ka ba. A te batla bana ba ka ba le ho busuwa sekolong. Ke ngwana motho a monene, o tshosa. Wala motho wale. A bila le mobe. Ai. you know so tlo so tlo etsa bana ba ba Sentse ke le shock ke tsa bana ba ba. Bana ba ba. nna ke tlo etsa ngwana na motle blind Type tsa ka ke ba o Sophie tjena na. Okay ke etsa bana ba bazama Ba lighting ba hantle. wena le yena re ka etsa bana ba zamang ba batla. nna le yena re ka etsa bana ba batla Wena. empa fela Wena ka. hangkholo Ai ko wena you don't have a chance. ya win Next. I want to talk about Majita Sinyam, man. Nna le sompotse. Oh yes. Kilibate. Ana potse ke o smash marry kill. I was Wa ke botsa ke fleas. Mo botse. Smash, marry, kill. Toka. God ha tla mo. Definitely. Number 1, Toka. Number 2, Nosta the DJ. Love this. Number 2, Nosta the DJ. And I let Toka and I let Nosta the DJ. So what I go for? What kete? We be Ka careful. kono ke khama. Ka kono. Ona na go Bua pe. No tlo go mang. Ha bua pe. O nahana o O tlo tla ba. tjha yena, o tlo re yena. Wena o please. nahanang. Ke nana ka na rena. Why would I say me? No. Because rata o mphaphela. Nah. Get it paid, Mr. Away guy. Mr. Away. Away guys.
Tatsina re tlo bua ka wa Toka la ka kill. Toka. Why would you kill Toka but you kissed him? Because ka e le yentseng ka bantse le batho hampe. AI. So this is a little. Is it yeah? Ke ona lo ena o e bone. Okay. o tla batla ke mane original photo mona fela ntse ke hlokomelang a o suka tatuka Ntate modimo. Ha bohloko. a o suka tatuka Ke rate to. a o suka tatuka o blasha ha o bua ka tuka Ke blasa o bua ka motho mong le mong. Re le sedutla wa ne re freezer. a ke batla ntho O rata to? o ka tatuka Okay, fine. Let's simplify. Toka check. o tlo ka tatuka wa kala ka tuka Because batho ba ngana setse bana hana gore ke na le fling or something like. But umumetile though. Le game. le metane fela o bontsha gore e tlile o no utlwa o le o ka tatuka No. O batla hara okay mme re na le ntse re na le Nosta DJ. Ntate Toka o itse wa mo bola. Ga saletse ke smash and kill. And ntse tsona tso di buang pedi etsahala. mo file no stand Yes, ale ya. Ga saletse ke Mary and It's kill. and You would marry. You would smash. Oh, we are on my good to man. smash man No star. no star DJ. No Ah, star. oh okay No star, okay. Okay then. oh No star, smash no star oh So hot man. Atletsa. Hot man. Atletsa brat. Atletsa brat. ba tsebe no bua ka ma Yeah. ala o ka ma na ka mo duno la o ka ma ka To say mona pela ka mona hot man. It's fine. Relax. We got you. Yeah, we got you Got you. My sister man. Oh, she would smash you. Mo botsana ha o etseng ke game. Explain it. Go on. Ah, batho ba ke. wena maikutlo a hao ke a fe Wena maikutlo a hao ke a. Wa botsa pele na o etseng. Ah, it's a game. Ke game. nyetse man nyetse man no star Ke game. Oh, sorry. Who play out to gay? Wow, Ke it's a game. Ke game. Ke game. What's all we say gay? Game. Game. We so gay. Ke it's a game. Wa bona ha o kala o hana nyashi o to gay. Ah, ke a tshogalo. Cut. Ke mpa. Ngwana ka. Mpana. Ka tshwara le Ah, ngwana. batho. Ka le ngwana bana. O tlo bua ka batse thata ka le ngwana. Tshwara le ngwana bana. Please. Ka tshwara le ngwana. O itshile wala. Ah, a o tlo to gay o tshwara le ngwana. Ah. O se tshwara le ngwana la. Tape ya hao. A step ya. Ntho e emphasize video. Okay. Listen what I say. O khasha le seida ke. Tele wona o ditse la hae. no star ka sa Wenza Please, please khasha le seida. Aksha ukwana. Khasha. Hot man. Ola. Me o she would smash you. Kopa ho hlalose. Kopa ho hlalose. Ya. Ya haule. Ya tena no sta kopa ho hlalose. Ke go ba re tloela taba ya haule lenyalo. Re sa lebella ka nqena hona Ke batla ho hlalosetsa pele. before o nyala he. Me ore she would smash you. Ke game. Before Kenyal, Yeah. I've been trying to smash her na khale. Yo. Wa tseba. Wa tseba ga sa le mma. Wa tseba. But jalo o go tsa tsile na o ke to fumana conversation ya go ja o la pressanya. but ke game batho why se le batla ho hisa why se le batla ho re ba Asiki. asiki It's like me. Ka hlalosetsa ke game. You would do it. Wa tseba. You would do it. nna ke sa dikena batho bana ba tsebana bo bona so Yes. a ke sa batla lo Ba ikena re ba itse ke choose pakeng tsa Toka wena le Ntate 2K. Ba re is kill smash all. Eba ke re ordinary 2K smash you. Okay. Eba ke re kill Toka. But at the end of the day, you would smash him. Yes. All right. Continue with your work, my friend. Bunyano, Tatsilena, I brought you something nice, eh? ahle Also, another option, you know. I'll say, o tsale ma I'll say, Umuletsetse. was smash. Ebe to ha ke to. Ai wena o umuletsetse Eh? umuletsetse Umuletsetse. mara ke gaming thola ke re wa It's a game. Like, Yes. ka spend 30 minutes fela ka kamoreng ya hae. It's just a game. It's just a game.
just a game like two minds. Ladies and gentlemen, boys and girls, ke fleece into thata tshepe ka mo company tse khubedu Mr. Panado ke itse hloke for this ya ka le tshonyana mona le manene ntsegela hotspot ntsegela hotspot ntsegela hotspot ba ntsegela mahleu ya wena ke itse di 31 di ya wena alright di 31 di 31 ke tlabe ke Panado ba tshwereng ke stress ke ntse ke ba fa thunyana ke kopa botse ke qala o tla hotspot ne hona le ntho ke ithutile yona hanyane okay hotspot o tlhatswa go le tse tubang headache hotspot ina le that thing di waitress tsa mona ke tsona di o tse se ke na le crash o tswe ke tseba ha ke feta mona fela ke a nke ke kene ka mona but hotspot na le ha ke etsa ke tlola mona ke tlo dula mona ke ne ke fela hotspot ina le that la kgetha outfit ya hotspot tshetse ngota mosebetsi ka tna for all o mona o tsebe o tsa mona teng o khona lo thetsa mmela pele ne ke nahana ke tswelele bokwari o no o spaneng o tlo isie khawashi o je coffee o no etse spa ice coffee ke qadile ho enwa mmo e ne le khatlo la ka la pele so ne ke batla ho utlwa hore na ice coffee I got you with the nice ice coffee ke ha ke be ke no coffee ne but ice coffee ke inwile ka re it was my first time mo ke ice coffee it was your first time come to me bona come on how dola ka lebella hore ya re tlabe wa tlisa hotspot o kusiza ha ba tsebe ice coffee o kusiza ke ba tlisitse mona regularly ba se ba tlotse ba le flavor o kwana ke re how dola ska lebella gore motho ha o etsetse dintho batla ntho so ntse o tseba o iketsetsa yona ha be ke fihlile mo ke qala ho nwa ice coffee ha ke a rekelwa ke moji next time ke batla moji ke batla ho bana ke so yes o tsana la ha o botsana ga batla estropes thank you how no hunters try o batla estropes ha o tsena estropes jwang e tlo o hlatse mona o tshwara ke batla maka estropes a se ntho ke kgallanne nka se reke ka tšhelete ka ibe sharp ke quality mara motho a mpotsa go nwang o tse ke hla simple ke re corona ai mara corona ka beriane ya ka fela a ke tseba estropes ebile ha ona nako e ke tlo ya afford bona phakeng papa tsa ba tsadi ba nang le tšhelete le ba you know o bua ka you know o bua ka ke mo itseng ke bro ko ke wa bentsa account ya ka ya ele so to coin na ke phetse na queen of crypto you know what's the nicest part about being here hotspot fair reason you know how we go hotspot kana le wifi ha ke go hotspot ja bana ke bua ga ma ke bua nnete e sa le ke fihla mo waitress tsa mona di ha ke batla bua maka hona le di waitress tse mona tse lore di na le attitude di qala ho bona ne o bona ba fa attitude o sa etse benya o qala le ba but tse tsa ha di ampha attitude ya ke batla bua maka ba wa sa ka smile hotspot has the best waiters and waitresses le nna ke dumelana le taba ke so ni waitress fe di teng di waiter mo but anyway guys ka le bitse ke freezing thata tshepe ka mara company tse khubedi ke le sedi mahlwane and thank you guys so much for watching ke no letela aka queen of crypto le no go shefela ke fleece hle it's Panado oh give me guys thank you Mrs. Thank you so much lenze January ka ibe e ka ga se January ka qala December